future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. Angikubingele mbukeli kulohlelo lelikhulu Eswatini Telidlelantfongeni kanzi kulohlelo ke mbukeli uhlesena lapha ke nguye umntula ngudumane uMegmeno kaMahlayela Sibongo losuka khona ke ehlangothini lokuchumana kanye ngento ekuthengisa khona kaDlantfongeni. Sesivele ke mbukeli njengoba ke ubona ukuthi awuna ngomnyaka ke siyangikushaphala namhla ke sinaye lapha ke losivakashele angeke ke phakusi mhlawumbe sitawukhuluma abantu aboKhisimusi labanye bangathi lapha mahlawa sesota nangonyane ngabe ngonyane tokhuluma abantu aKhisimusi nicha ke mbukeli solo nje sikhuluma dona lapha ke Telidlantfongeni kepha ke asesimvomele naye ngonyane ukuthi awukuthi kuvusela umbukeli ehlelo phinze futhi umbukeli ngonyane umchazelo ukuthi ingabe vele uchamuka kuliphi ihlangothi. Asibonge Mahlalela. Ibito lami umduduzi ngwankonyane. Asivusele kubabukeli ekhaya. Ngisuka ehlangothini lolubukeke ke kuthi imali temalunga tingena kahle phindze tihlale kahle esikhwameni. Ngesilungu sibaye basinikete sigaba noma sikuthiwa sima reconciliations officers. Kunjalo ke ngonyane njengoba ke sesivele singene ehlelweni ngicanga ukuthi ke umbukeli uyakujabula kakhulu ukuthi leti imali tabo lapha ukhona noma bakhona laba leba ebukela ukuthi vele bacashe batifaka kahle yini khona ke lapha ke kuma accounts abo mhlambe ke phasi ngangena namhla ke ngonyane ingabe vele dihamba kahle netimali temalunga lapha tingena kahle yini kude yini mhlambe ema challenges ikakhulukazi lentibana okakhulu mhlambe lo ngathanza sisiwavede nokuthi mhlambe bawacaphele ngabacashi ngabasebenzi sisathi silungisela nje ukuthi singene endzabeni namuhla. Cha siyabonga Mahlalela. Lesingakuphawula nje ukuthi phose konke kuhamba kahle. Kungaba ngiko nje ukuthi emalunga sibambisane kunye nawo agadze ngoba Telidlelantfongeni lifake umkhankaso ukuthi uma ngabe seyingenile imali yakho uthole iSMS kuthi ke emalunga nawo asibambise ukuthi ngenyanga acaphele ukuthi leyo SMS ayayithola. Kepha ke njengoba nje sesingenile ku digital konke kubukeka kuhamba kahle Mahlalela. Sitake siyikhulumela indzaba ke digital ke la sayiveta ke lapha ke ngonyane. Kepha singangena phaka digital ke ngonyane siyawubona umnyaka lapha ke sengathi vele sesiyagocota umnyaka wa 2022 lapho khona sibonile ukuthi emalunga vele njengoba ati njalo ngenyanga kunemali vele lephuma ku lapha emholweni wabo ihambe ke esikhwameni seDlantfongeni emcashi futhi ke ende kanjalo. Ingabe njengoba ke siya eminyakeni otako ke ngonyane sesicala nyalo nje lenzaba lena ukuthi mhlambe kukhumbuta ukuthi ingabe eminyakeni otako nga-2023 lukhona nelushintsho lelitaba khona ekutheni umcashi nalo lilunga bangagadza ukuthi sengase kuba nelishintsho ekubhadalekeni kwaleti imali noma mhlambe kuyawufana sisana kuye umnyaka wa 2023. Asibonge Mahlalela. Kuyithinta vele leyo ndzaba leyo. Vele ke ngeminyaka Telidlelantfongeni liye li reviewe leyo contribution noma lokho lokuye kulethwe kaDlelantfongeni. Nakulomnyaka ke Telidlelantfongeni libuyele la reviewa kusothi nje kusukela ngeminyaka lotako wa 2023 itawenyuka ke lesilingi shothi nje imali leseyitawubhekeka ukuthi ite kaDlelantfongeni kuloyo lohola ngetulu kwa 3000
noma kusukela ku-3,500 kuya ngetulu kutawuba ngu-350. Kulo 350 ke half utawulethwa ngilo lilunga bese half ulethwa nguye umcashi. Bese ke kubo bonke labangaphansi kwale ceiling yethu yalomnyaka ya 3,500 shothi ke sitawuchubeka sithi umcashi ubamba 5% bese sowufaka 5%. Ngicabanga ukuthi singayibeka lapho nje mahlaleni. Kulendzaba ke ya half lapha ke ngonyane labanye lapha laba ngemalunga edlandongeni sikubonile na phambilini kwendeka lapho khona nhlobo sivele tindzaba tibalo tihle tibaleka lapha ke ngonyane. Ngiyawutsanza lokusuvele uyivete kahle lendzaba yabo half ukuthi lo half lokhuluma ngaye malini elungeni nje uba usho ukuthi lilunga ke liyahola 3,500 emalangeni. Kuyawubheka la ukuthi kubonakala ukuthi imali letako la lekudlandongeni lakhe kungu-350. Kepha ke nguva ushabo half lapha ngicasa sivele sicacise lapho ngonyane ukuthi ngumalini lo half lona lobhekekile ukuthi uphume kulo lelunga leli kanjalo ke ngonyane. Sibonge mahlaleni. Mbukeli half shothi sitawuthi kuwalo 350 175 wemalangeni bese ke nemcashi naye ufaka 175 wemalangeni lekuyawube seke sekuyahlangana uma sekutakadlela ndongeni sekwakha lo 350 wemalangeni. Lokhu ke kweti-70 letihola 3,500 kuya ngetulu. Ngidawubekisa ke kuleti letingaphasi kwalo 3,500 asengisibekise nje sithi nase si-70 sihola 2,000. Shothi lokubhekekile ke ukuthi umcashi abambe 5% lokungu 100 wemalangeni kulelo lunga bese ke naye umcashi ufaka 5% lokungu 100 wemalangeni. Lo sekuthi ke shothi imali letakadlela ndvungeni for lelo lilunga ngenyanga ngu-200 wemalangeni. Ngithemba ke mbukeli icaca kahle ke lendzaba yokuthi kuyahamba kanjani ke eminyakeni lotako. Kepha ke mawuse eminyakeni lotako usibekele le date ke lapho ke ngonyane ngoba sike sive lapha ekutheni ngathi kuhle kuba nebacashi kepha mhlawumbe uyayichaza lokuthi sike sive ukuthi kuhle kuba nebacashi lapha labashaya ngeliswadi ekutheni mhlambe abakabhadali ngesikhathi etimboleti kanjalo. Ngawo ke ingabele lushintsho lolu silibheke ngayiphi i-date ngoba lo muntu acansi mathi mhlambe mhla ka-1 January kuyawufuna ukuthi ngivele ngiyivetele imali oyisho lapho ke ngonyane usibekele lama date ukuthi nguyiphi le date futhi kubheke ukuthi kufike kuyiphi date lapho khona umcashi kuyawufuna ukuthi abambe khona le deadline ekutheni ingamendluli athi khanze mhlambe nali idlandongeni selimlanzela lapha selimtshaka ukuthi sengeliswadi lelikhona. Cha sibonge mbukeli umthetho wedlelandvungeni uthi kufuna kungashayi umhla ka-21 wenyanga lelandzelako ungakayiveti imali yedlelandvungeni. Kepha ke lolu shintsho lolu lotawucala kuba effective ngaJanuary 2023. Silokusho ukuthi ke sibheke ukuthi umcashi abe alethile timali temalunga ta January kungakashayi umhla ka-21 noma ngaye ke lo mhla ka-21 February ngoba kwaze kwenza ke lokho sevele edlelandongeni libese lifaka liswadi ukuthi lesithi ngesilungu ipenalty ukuthi cha sowuphutile wena ukunene kuletha lawo kuma contribution. So lokukhula nje kuya ku 350 ngenyanga imali lebhekekile kutakadlelandongeni sitawucala kuyibona kuma contributions enyanga ya January 2023. Asisivi kahle ke lapha ngathi ngiyalahleka ke mina ngicane simakulahleka mina nembukelo yalahleka ke lapha ke ngonyane ukhulume ngaJanuary wakhuluma ngaFebruary ukuthi kuyawubheka ukuthi babe bayilethile kungafiki mhla ka-21 February. Asesithi ke nyalo ke naku ke njengoba siya kuJanuary eminyakeni lotako umcashi ke loletha le mali noma yebo le mali edlandongeni yemalunga ngalo January uyawubhadala malini lona lo uyawubhadala ngalo January. Ngiyabekisa mhlambe mafika la kumhla ka-21 nje ngoba isingalo 21 ngiyafika ngamhla ka-21 January ngiyobhadala lama contributions ngibhadala malini lapho ngibhadala lena yalo mnyaka lona wa 2023
noma ngibhadala lena lesolo ile emuva nga-2022 usicacisele kahle lapho Nkonyane ukuze kusesambe kahle nembukeli. Okay, mbukeli thina lesikugadzile njengedlelantfongeni ukuthi kungengci umhla ka-21 January ungakambhadaleli December wa 2021. Ngiko lebe ngikuchaza ukuthi-ke lidlelantfongeni liye lithi kuleyo nyanga kufuna kushaye umhla ka-21 noma kwengce umhla ka-21 wenyanga letako ungakakhokheli. So kulokhu-ke mahlalela sitawuthi nje ngalo January uma ngabe bongakamkhokheli December akangashayi noma akangengci umhla ka-21 January ungakayilethi imali ya December. Kepha-ke le mali ya January la seyishintshe khona le ceiling yedlelantfongeni sibheke ukuthi lama contributions a January angengci umhla ka-21 February angakavedwa kadlelantfongeni. Cabanga ukuthi ivakala kahle ke lapho ke mbukeli lokusho ukuthi kwendlala umhla ka-21 February eminyakeni lotako ungayibhadali kahle le mali ngoba mhlambe asengibekise ke lapha ke Nkonyane ingakafiki mhlambe noma labanye abantu evansi singabathusa mangikhuluma ngeliswati ukuthi ingabe kwenteka kanjani ke lapha uma sekufika lo mhla ka-21 February mhlambe abambe i-deadline lapho umcashi so yakhumbula kepha kufunakala endlweni mhla 21 February ingakabhadali. Asukayikhohlwe lenza balikhulumako lapha ukuthi phela lama contributions labhekekile sakhulile abhadale ema contributions kulomnyaka lo halesikuwo nyalo leti mali abe akathi adjust lapha ukuthi phela idlandongeni selikhulile lemalunga kusikwenteka kanjani ke lapho mangabe lo mcashi kanjalo ngabe yena utayibhadala yini penalty loyo noma mhlambe ngoba lo angasho nebe sengikhohliwe ukuthi kufuna ukuthi lama contributions akhulu utazi lo mnyebe akhohliwe Nkonyane ukuthi lithini ke idlandongeni uma ngabe kwenteke into le kanjalo. Cha siyabonga mbukeli ingako nje idlelantfongeni lisheshe la gijima latovela esiveni ukuthi likubike lokuthi sekuyantshintsha. Vele ke siyacela lokuthi nicaphele ngoba waze waba late vele loluswati libese liyangena kule mali lotawube sokuyingeda ngoba itawukhuluma yena lokuthi ube sesoyiletha sekuvalile vele seyikushayile le deadline ubese kuba neliswati. Kepha-ke umbukeli kufuna ukuthi aconze lokuthi loluswati lusuke lusho ukuthi le mali idlelantfongeni kufuna ngabe liyithethe layoyidalisa la lingayidalisa khona. Kepha-ke uma seyiphutile kufika sokusho ukuthi seyilahlekelwe kuleso sikhathi leyo nzuzinyana lebe ingathi iyadala. So ime kanjalo nje mbukele ekhaya. Kunesikhathi ke sitake sithi ke lapha ke mbukeli sibuke lapha lenzaba ke ye-digital lakhulume ngayo ke lapha ke Nkonyane sive ukuthi lapha ka digital ingabe ke khamba njani khona ngoba lo mnyencansi sovele uyatibuta ukuthi naku sekukhulunywa digital ngasithi imvoti ibalula lapha kutakwenda kanjani lapho khambi kanjani. Kepha ke sitake sisike nyalo ukuthi sisaseli careful sesikujika lapha ke emarket ke mbukeli bese siyabuya ke siyakhuluma ngayo lenzaba lena ka digital ungathi khwishi emva kwekhefu.
Ngiphinze ngomukele ke mbukeli kulolu hlelo lapha lelikhulu lolithanza kufuthi uhlelo ke leli Telidlelantfongeni lapho khona ke soluhlilisena lapha ngumuntu wangudumane unaye lapha ke Nkonyane ngiyake ngimbude ke Nkonyane ukuthi ngabe vele Nkonyane ungumntuli wabani kude kuthi lento lena ke iyawuvele ke ihambe kahle ke mbukeli kanzi ke uma ngabe ke usanza kuzivulela lapha ke ehlelweni besikhuluma lapha ke indzaba libalulekile kukhula ke kwelidlelantfongeni lokubhekile ukuthi bacashi ke bakunake lokho eminyakeni lotako lokusho ukuthi loyo ngo-2023 uthi ke Nkonyane ke idlelantfongeni isheshe lasukuma ekutheni nje libatise bacashi lesethemba ukuthi futhi bawufate netincwadzi tekubatisa kahle lokho ekutheni seliyanyuka ke idlelantfongeni na-2023 kubalekela phela ekutheni bacashi lapha bagcineke bashaya ngeliswati liswati leli elingasiko mnanzi ke mbukeli lachazeke lapha ke Nkonyane lokusho ukuthi mangabe ke bonga kakuva kahle ukuthi inyuka ngamalini ke mbukeli lapha ke uchazele Nkonyane ukuthi lapho ke labahola 3500 emalangeni kuya etulu eminyakeni lotako kuyawubheka ukuthi ke umcashi ke abambe imali lenganga 175 emalangeni nanaye futhi ke leso mcashi aphinze asifakele 175 emalangeni ifike ke khona ke emahhovisi ke edlantfongeni ing 350 emalangeni uma uyihlanganisa kanzi ke lapho ke lekuyabonakala ukuthi ke bona ke bahola ngaphasi kwalo 3500 emalangeni imaths ke lapha ke kuyawuthiwa ke uyawuvele ke abale 5% wemholo wakhe leso sisebenzi leso athi ngaba lo 5% ke uyawubona ukuthi ke malini lena lekufuna ukuthi iphume emholweni wakhe nemcashi naye futhi afake 5% wale umholo walesi sisebenzi leso lesihola ngaphasi kwa 3500 emalangeni siyawela ke nyalo ke mbukeli singena lapha ke endzabeni ye digital lakhulume ngayo ke lapha ke Nkonyane ukuthi sekunendlela tilula ke lapha ke tekusebenza Telidlelantfongeni lapho khona athide i-digital angifuni ke kumkhulumela nami Nkonyane Nkonyane sicasi usichazele ukuthi uma ukhuluma nge-digital lapha kaDlelantfongeni ukhuluma ngani. Lawo siphinde sivusele umbukeli kulo digital mbukeli lidlelantfongeni nalo lithi lingasalele emuva njengoba emalunga bekasolo akhala tiningi izinto bekatifuna afuna kwati timali tato afuna kwati nekuthi tidlela anga-accessa njani ama-services edlelantfongeni kungakadzingeki ukuthi emalunga ahambe aze ayofika emahhovisini akithi cha leli kwendile ke lidlelantfongeni mbukeli libe selakha i-app letawusita ke emalunga ukuthi akhone ukuthi angene atibukele timali tawo kungadzingi ukuthi aye kaDlelantfongeni noma ashayele kaDlelantfongeni so ngale app nje uyayidownloada utawufaka ke i-ID yakho nenombolo yakho yelicingo utawubese ke uthola i-one time pin sokuyakufaka ke ngekhathi kulowo mkhankaso ke siyathemba kakhulu ukuthi awasita emalunga ethu ezisisachubeka sisebenzisana siya phambili ngoba kunengi lokhu la ekhathi kule app emalunga nje bekayakhala phambilini ukuthi unakuya kuthatha ikhasete etiphithiphithi sekufuna kutiwe kaDlelantfongeni sekufuna ete ke malunga atawubamba line kepha ke Dlelantfongeni libonile ukuthi cha ngoba nawo tikhathi setihambile nalo alisale lithuthuka libamba lihambisana netikhathi so emalunga kule app lesesikiyo atawukhona nawo kwenta ticelo afake khona ama-claims akhone ke emalunga afunze angene abone nokuthi timali tawo time njani kaDlelantfongeni kumbe ngaba khona lokunye umtukulu wangudumane lafuna ukungeta namhla ke angedi mina lapha ke mbukeli Nkonyane vele ngitelehena lapha ekutheni ke uyavile kasichazele kahle lapha ke Nkonyane kepha ke mbukeli ngicansi mangabe boti bathi inhlelo letendlulile uyitfoyele indzaba lena yale app ekutheni le app ke ungena njani ke kuyo kule app lena ngiyakucela kepha ke ngoba nafana sesoniveni ke Nkonyane soniveni kuthi ufunze Genesis 1:1 bakhona futhi labafuna kuphinze bakhunjute ukuze lelivi ligcine lingenile kahle emthanjeni umuntu lapha angadikhanzi ke sekona athi noma awonile abe alathi livangela ukuthi
uyathi lapha ngiyona kepha ke liciniso ngiyaladi. Nalapha ke kaDlandvongeni ke sihlala njalo ke sibakhumbuta vele ukuthi emalunga onke la khona ukuthi ayisebenzise i-app ayifake i-app etingcingweni. Ngiyethemba ke naye lapha ke Julisa wakamamba ke lapha losishuthako ke lapha ke mbukeli ngiyambona ngathi ubuye icingo lakhe lapha ngiyethemba ukuthi naye le app lena so vele ke sonayo ke lapha ecingweni kubuka ukuthi vele ingabe leti imali takhe lapha Telidlelantfongeni hamba kahle yini. Kepha ke buye kuye Ngonyane usichazele kahle ukuthi kule app lena ngingena njani kuze ukuthi ngigcine ngingenile ngoba labanye banabo bhompompo. Ngifuna usichazele kahle lokuthi uyakuphi ke umbukeli ngivile ukuchaza ukuthi awutawufuna ufake one time pin konke lapha. Kepha ngicela ukuthi usithathe ngelicingo nalicingo lapha lekunalo ngiyakuphi lecingo kuze ukuthi ngikhone ukuthi ngiyithole i-app eDlandvongeni ngigcine ukuthi ngikhonile futhi ukuthi ngingene kiyo. Ngibonge mbukeli ekhaya. Ngaleti incingo tethu ke lesisebenzisa vele tesimanje manje. Kuna Google Play Store le malunga angangena kuye ahambe ayo downloada i-app yaseDlandvongeni. Utawufaka nje my ENPF itawube siyavela leyo app. So uyayi-downloada ke seyiyangcina ecingweni. Laba ke labasebenzisa ke bo Apple bakhona ke bo Apple Store. Apple Store yebo ngikhompyutha amadlali bakhona ke bo Apple Store nakhona ke uyangena khona ufike ukhone kuyi-downloada le app ubese uba nayo la ecingweni. Uma sowunayo ke le app la ecingweni ke so uyakhona ke ukuthi uma ungena kubese kuyakutshela ukuthi login akho utawuloga in kanjani. Ufaka ke inombolo yakho yamatisa lekuyi-ID letinetinhlavu letingu-13. Ubese sowufaka nenombolo yakho yelicingo lo wayiniketa umcashi wakho wabhalisa ngayo kaDlandvongeni. Cabanga ukuthi phambilini babukeli labasebenzayo batawati ukuthi kubacashi babo bese babacela lokuthi iDlandvongeni licela inombolo tabo tetincingo. Ngona ke lo mkhankaso lona ke lebe kulungiselelwa wona ukuthi uma sesititholile ke inombolo temalunga bese siyakhona emalunga kuwangenisa kaDlandvongeni akhona ukutendela tindvo bukhoma. Ayakhala ke emalunga namhlanje ngingahamba lapha ngaleti tindzawo ngalapha khona boMatsapa bayakhala ke lapho Ngonyane lamanye emalunga vele emalunga la khala ngekuthi bona batimikisa inombolo kumcashi basi bamniketa umcashi inombolo kepha babese bangena ku-app lapha awuvele kubachile bo error lapha akakhoni kungena kusi enta njani ke lamalunga lawo ke Ngonyane lathi mina umcashi musi ngamniketa inombolo manje yalo le ningasakhoni ingena ku-app kanti singafiki na kule app bebasolo vele bakhala labanye bathi umcashi simniketile sine inombolo tethu etincingo kepha ke nalama SMS lwashoko asiwatholi nokwathola phe etingcingweni tethu lekufuna phela asibikele ukuthi vele ke umcashi ulifole eDlandvongeni lethu ukuthi benta njani ngoba nyalo emalunga vele njengoba ifikile i-app lapha Ngonyane manengi lengakushela wona emalunga afuna ngena lapha ku-app kepha lamanengi akhona akhala ngalokuthi kuba vitabo error abakhona ukuthi bangene kule app kanti bathi bamniketa umcashi leti nombolo tabo letincingo. Cha siyabonga mbukeli ekhaya kulombuto lo singacela umbukeli lona lohlangabezana nalesigameko leso ukuthi amane avele kaDlandvongeni noma ashayele inombolo yethu yakaDlandvongeni yaka toll free utawuthola kusitakala ngoba kufuna sibukele ukuthi kwendakalani ngoba lo munye ukhanza ukuthi yebo wamniketa umcashi inombolo kepha usebenzisa inombolo letimbili so ukhanza uma sangena la kule app ufaka lenye lengakabhaliswa ngala kaDlandvongeni labanengi nje besikhanza ukuthi kukanjalo bese bayakhona kusitakala. Kepha ke singacela lokuthi umbukeli amane azame lokuthinzana nazi kaDlandvongeni uma ngabe ahlangabetana naleti inkinga leti kanjalo. Uma ngabe ke lo mcashi ngamniketa le nombolo ngasiko ukuthi ngisebenzisa inombolo etimbili ke lapha Ngonyane ngisebenzisa nje inye inombolo ngamniketa umcashi ufole ukuthi umcashi ngoba sathi lapha ke mbukeli ukuthi akusibo bonke abacashi abathembekile ufole ke lapha Ngonyane ukuthi lo mcashi ke akalibhada uyayithatha le mali lapha emholweni wami angayimikisi kaDlandvongeni mhlambe nami ngisiyavela emabhukwini vele bathi asikwadi nenombolo yakho lapha kuthi lapho ke ingabe ngisidala kanjani ke lapho ke ngililunga ekutheni phela
ngikhone ukuthi nami ngihleke nje ngalabanye abantu ngoba bakhona vele nyalo kuthiwa ke mbukeli lapha kubreaka ngibuyela abanye lapha bese babreaka labanye babreak labangani babo lapha ukuthi uyabona mina nayi imali yami kaDlandlongeni so vele ke uyajabula umuntu wakhona kubona le mali yakhe lapha kule app sekhwala omnye lapha sengene bo depression angicazi iDlandlongeni lifuna kubona emaswati a depressed ngenxa yokuthi ngibethe ngiyachofa uta lapha angikhone ukuthi mhlambe nemali yami ngayibona lapha ukuthi ingimalini kepha ke tonke timfanelo lapha ke ngoyane ngidimixile ukuthi ingabe likhona lithemba ukuthi ngiyakuva usefuna abasini eDlandlongeni ikhona lithemba lesitakala lapho ukuthi ngiyagcina ngistakele ngiyithwa le mali yami uma bomcashi vele njengoba ngishide ukuthi labanye abakathembeki beyangayilesi nekuyilesa le kaDlandlongeni nato tonke timfanelo libe nginedetona ngesisebenzi. Siyabonga amahlale. Likhona lithemba mbukeli ekhaya. Uma sowuvelile nje kaDlandlongeni sesitfolile lokuthi kunedigigaba leti kanjalo. Sinalo ke lihlangothi la ekhaya loka compliance. Lolibese ke vele luyakhwica luyaphuma luyayihambelela leyo mali yelilunga ukuthi ligcine vele ukuthi libuye nalo ingenile le mali esikhwameni salolunga. Lokunye ke lesiye sikwende uma selifikile lelunga sibese sesiyalisita nathi lokuthi si-update lwenombolo yakhe yelicingo noma ke lawo ma-particulars akhe la ku-system noma ngabe ke kungakachamuki ngemcashi wakhe sibese siyakhona lokuthi simside naye anganawusalele emva uma ngabe nje umcashi wakhe angakalethi naye utawubona futhi noma ngawatholi lama-SMS sokutambikela lokuthi kule nyanga ayikangeni i-SMS bese kuso uyakhona kumbuta umcashi wakhe ukuthi lana bengigadzile ukuthi kule nyanga kaDlandlongeni litangithumelela umlayeto umchafato kepha ke solokude lengikutholile ungabe kuhamba kanjani. Ngenxa yesikhathi ke mbukeli besingathanza lokuthi sike singene ke nyalo lapha emathunjini ngoba baningi lapha nkonyane labafisile lokuthi sibacondzise kahle ekutheni vele masengene kule app lena lekhuluma ngalo Dlandlongeni letinvo leti lethiwa ngiyakhona ngitenda kanjani baningi labasite bacela ukuthi sibasite lapho ekutheni sibanikete leyo ndlela leyo kepha ke ngicani ke indzaba ke mbukeli lesiyokhuluma ngayo ke evikini lelitako lapho khona ikakhulukazi naba bafuna claima ngonyane ekutheni ba claima njani basebenzisa le app yini futhi lekufuna sibayicondzisise kahle lapha kuze ukuthi isicelo sabo sekuthi mangabe sibafikile esigabeni sokuthi bangasifaka siphumelele bangabe seloba nwa inhloko bathi njengoba ngibavile nkonyane basithi indvu lapha ibalula kakhulu kepha ngathi angiphumeli kwentiwa yini lokho namhla ke mbukeli isibamba lapho kule hlelo ngidawuneta ke lapha ke nkonyane asho afuna kukusho sahamba naye ehlelweni bese ke siyavayilisa kumbukeli nkonyane ehlelweni. Siyabonga mbukeli ekhaya nakuleli thuba ukuthi besingavela silethe nakulokwentiwa lidlelandlongeni singacela nje kubabukeli ekhaya ukuthi basibambise nabo batinake letinto letisho lidlelandlongeni uma ngabe kwentekile ukuthi awukawuthola umlayeto kumane uhlole nemcashi wakho ubese uyahlola nangalanga kithi kaDlandlongeni ngoba kude lilunga lesifuna ukuthi lisalele emuva sifuna nje sithi sihamba sibe sihamba kanye kanye nakulokulela lesitawubuya sikhulume ngako nako siyacela ukuthi nisibambise nani malunga nento esho ukuthi ama details enu akaDlandlongeni aphelele angona wona leniwaniketa baqashi benu siyabonga malunga nibe nelisuku loluhle. Awusha kanjalo ke lapha ke nkonyane ngasinda vele ngemgcobe abe ngumfundisi ngendlela ke lavala ngayo ke bengicansi kumbutabizo si amen ke lapha ke nkonyane mbukeli ngiyethemba ke nawe ukuthi ke ujabe ehlelwa namuhla kanzi ke uma ngabe ke ufuna ukuthi uyidownload le app mabe sokhohliwe uya Play Store noma lapha ku Apple Store uvele ke umtype lapha my ENPF uyawuthi ke mawutype lo my ENPF ke uyakuvele kokunikethe lapha ke imbeji uyabona ke imbeji eDlandlongeni lapha lengathi ke isa orange bese ke sekungita lapha i-option esi-install install kube mnanzi kanjalo ke mbukeli asiphinde ke sihlangane kulo levile letawo ngaso isikhathi esifanako ngisho njalo ngithi #basalakho usale kahle For your future, for your life. For your future, for your life.